O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I nei tai au, ma lole soifua man vialo mai o Talala Radio Samoa. I tala to mua, ua tau fia nei fuafuanga o le vae a tele na matanga luenga wa onga, ona o leo wa ave le tū la fono. Ma olona winga e ono yaile ava noa to e whaafo I umai tala noanga I le amatanga. E silia ma le fitu se lau ava no whai ngā luenga na whaeilo mai u whaia yaile whaai unga, ale matanga luenga. O le avaea a o yaile si tepu o tupe whaasao mo le malo. Peitai ona o leo wa ave le Associate Pisa a le Public Service Association a ngā I le pūlenga e ilo ina ngā luenga le Employment Relations Authority wa sa wai ma le tala ua tau fia nei. E a mata ilo ilonga o le nei mata upu I le asa wharaile ma I reporti o le tau nei pau fuafuanga e le o suia o le wha wau pea ona vae o tangata ngā lulu e wo fo mai lava I lato e o po le voluntary redundancy. Mai le pisa a o le ua mai alongo ina fo I ona sui o loo ina matanga luenga o le a wha au popo le notice period mo tangata e vaea. A o tu wailai le tau fi vaea le matanga luenga wa onga wa wha ilua I tala le One News I le tau nei po o le a lava le I unga e o iai tau no unga o ilo ilonga wha le tū la fono ua langa mai e le sui ai fuafuanga o le tatau pe ona whai o le vaea mo tupe wha asau. Wa liu le fina ngalo le pale mia ia Christopher Lexon I le tatau na sui o va le tuai le ami ma fai mai. Ua tatau na ilo na fai mai le tatau na toi tu umi. O Lexon o le alava sa tu malo si ele o se taimi le nei. E whaalu wai se tu petele e inivesi I va anei. Peita I le mai a fia whaalu ai o ana whonatanga whaavau malo. Ma fua I le leanga whaafua se I o va le tuai le ami ni usila. O le folinga mai ai ua sui le pese le pale mia. Ai whai mele whaaulo le Defense Air Marshal Tony Davis, wa ia toi wha manatu e lena o le pale mia o lo whaao ngā ina wha alele nei. I le pito la awa le malo le ua toi ilo nei tu tau pui puinga, le olo iai to tonu ma le ono sui o le wa alele fitu lima fitu. O le fitu lima fitu le ana leanga a o malo lo ai Papua New Guinea le pale mia malana au malanga le whae unga le vaiaso, ma o le u wha maunia mai wa umo na whai, ma ua nga ia tunei I a pani e ui atu I Kensi au Setalia, e au mai le pale mia ma le au malanga. Ua tatala le awala savali fōu I le vau malaiva ale le lua I au kilani, ma e le ngata ua whaia mo le pui puinga o pase se fe malanga ai, a o se awala fe lanu wai o na te unga. E iwa se lau 5 mita le umi o le awala savali le nei o lo so o ai le malaiva ale le whaavau malo. Ma le malaiva ale le mo va ale le whewa I totono le atunu, ma ua vavae ese mai ai pase se mai no foanga, o lo o whai ai ngā luenga kone karate. I tala mai malaiva alele au kilani o le nei awala ua whaia ina ia whaafai ngō fie ai o na whaasolo fuafua ngō le tuu whaatasi o malaiva alele e lua. Le ua tolu 15% ua uma, whaamoe moe e whaamae ai le whaai ungo le lua whelua iwa. E le osui ai e le awala le nei le iai pēo pasi whewa I le vao malaiva alele e lua, le e ta 15 minute le vā mai le tau le 5 I le tai au. E anga I atu le 15 le po o aso ta itasi. E le o whaai loina mai, pe fia atoa le tau le nei awala. O lo so e leo le maliu whaafua se'i o le tamaititi I au kilani I se sifo. La talata I le tūlai valu I le tai au na nafi. Le ana maa wai reporti o le maliu whaafua se'i o le tamaititi I rānui, ma o le ana amata whaia mai ai lava na nafi so enga I le ano fuanga. I reporti o le staff o le whale o le ainga le ana umai le ola o le tamaititi, e no nofo ai fo I maisi tamaiti, ma o le ana whaalongo I nei ainga tua oi, le le o telo se tasi le tai au na nafi, sau mai le whale le nei, ai mai leo se mata upo e leo mawhai, o na wha matala ina au ili nei taini. Ma tala whaai o lo mana o le whafonga whetala ia Jerry Brown Lee, ia si itia leo ngā mo sui whai pule a o iai tua I o lātou wala awina. Ai ele I o atu isi tūlanga ese. O suinga wha au popo le tu inatu le isi kūla tia whai pule. O le malo si anga lātou te saia mai ei tangata ma ngā lulue whaatasi ma leo. Lea olo e le Police Diplomatic Protection Service. Whaalau tele le whafonga whetalai lono finangalo. E le whaapea a mea o mana o e whaalau tele mai isi whai pule leo ngolo o whai e leo. Le olo o leo ina pale mia. Peitai. O seitu wa tatau na tatai I aile sila o whaatupula ia pea o sa whainga whaasanga I sui whai pule a o ia tua. O se mata upu na la ngā mai e whafonga whetalai a o tala noa ina le pakete le Parliamentary Service ma ua whaailoe Brown Lee o lo o whaatala noa e leo ma o lo o whaatali sa lātou whautuanga. Talanala Radio Samoa, manuia le nei aso.